Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana mu mpande zine zigize isi aho muherereye hose tubabwiye ati mwiriwe canke mwaramutse biterwa n'amasaha mugeze ku twebwe tumeze neza turashima Imana ariko makino kiganiro nagenda babwire yuko nzanye ikiganiro c'umubabaro udasanzwe wa bamwe mu bari mu gihugu cy'u Rwanda bariko baragaragaza cyane ivyo bakorerwa na leta yabo. Muri kino kiganiro baraza kudushingira intahe ingene ibintu bimeze ndetse tunayage ukungene bakiriye ukungene abana b'u Rwanda bakomeza gupfira muri ano mashamba yo muri Kongo. Fise umutumire ku murongo wa telefone ntabwo ari umwami w'igisaka mari mumenyereye ahubwo no wundi nawe asanzwe aba ngaha nyene mu gihugu cy'u Rwanda. Muvandi dutangura tukuramutsa cyane. Mwaramutse neza mwaramutse nkuko bivuze kuri amasaha hari hose haraho bwije haraho bukeye. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo watubambiwe ari we jambo wigize umuntu. Ndabasuhuje abanyarwandakazi, abarundikazi mwese ndabasuhuje. Murakoze cyane. Twagutumiye muri kino kiganiro kugira ngo dushire ahabona akababaro ka bamwe mu bari mu gihugu cy'u Rwanda canke k'abanyarwanda bariko baragirwa kuva no munsi, ariko bivuga yuko vyahereye mu myaka myinshi ariko kugeza no munsi bamaze kubona yuko vyarenze ihaniro. Yego rwose nkuko mbivuga bwana munyamakuru kuko aka karengane n'ubwicanyi byatangiye kera ariko ubu ngubu bigezaho rwose bikabije cyane ko abana b'u Rwanda bari gupfira mu mashyamba, abanyarwanda nabo ubwabo turi hano tukaba dutotezwa tugahatirizwa gupfukamira ikinyoma cya Kagame Paul. Ibyo byose rero twebwe nk'abanyarwanda nkanjye uhagaze mu izina rya Kristo ndashaka ko abanyarwanda twibohora iki kinyoma tukimika ukuri hano mu karere tukareka gukomeza kuryana hejuru y'ubugome bwa Kagame Paul. Ndakumva ikindi kandi jewe naje ntumwe n'Imana yaranyeretse irambwira ngo hagarara utinyure abanyarwanda bose ubabwire ko bagomba guhagarara bakarwanira ukuri kwabo, aho uvugisha ukuri wese ari yaba ari mu Burundi yaba ari Kongo yaba ari Uganda yaba ari mu Rwanda uhagararane dusenye iki kinyoma cya Kagame kuko abanyarwanda barimo kwicwa. Hari nk'umuntu wabuze ngewe ndimo guhigwa kubwira imvuga, urimo kuronderwa kugira ngo ugirirwe nabi. Yego rwose cyane. Uraheze ukaba gute ngaha mu gihugu cy'u Rwanda kandi uzi yuko bariko baraguhiga canke worabo buryo Imana yigaragaje muri Kristo ihagararanye nanjye cyane. His Excellency Neva President w'u Burundi hari inkuru yatubwiye twese ko bari ku rugamba yizeye Imana ntihagira urusoro na rumwe rumunyuraho. Ego Imana yabanye na President Neva iri kumwe na Tshisekedi iri kumwe n'abarwanira ukuri bose iri kumwe nanjye hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane ko uwaza uwo ari we wese nanjye niteguye kurwana mu bubasha bwa Nyagasani isaha iyo ari yo yose. Nubwo buryo ndimo njemo nta bwoba mfite ntawe ntinye, ufite ukuri wese nakuvugishe. Yezu ntabwo yatinye amacumu y'abafarisayo. Ego yarahagaze ahamya ukuri kugira ngo natwe tuzaze duhagarare muri kwa kuri. Ego mbega ibi byose biriko biraba mu gihugu cy'u Rwanda twarabonye Abanyarwanda benshi bagenda bavuga ukuri kwabo bashira habona imbono zabo, twabonye ba Badrama, twarabonye benshi yagiye batandukanye. Mbega mu gihugu cy'u Rwanda canke abariko barakinyizwa mu gihugu cy'u Rwanda boba bariko barakora iki kugira ngo kano gakinyizo canke ino ntwaro ya gahotoro ibaveko? Abanyarwanda batewe ubwoba kuko akanyundo kabari hejuru nta uvuga. Nanjye ubu ngubu gutinyuka n'imbaraga z'Imana zansanze zitihaguruka. Ego akanyundo kabari hejuru yuvuze barakuniga barakwica baragufunga barafinda n'urugero murabizi Ingabire Victoire Mushayidi ego n'abandi benshi cyane murabizi. Uricwa ugafungwa cyangwa se ugahunga igihugu. Ako karengane rero ngewe sinakihanganira mpagaze mu mbaraga za Nyagasani niteguye kurwana isaha iyo ari yo yose. Mbega yo muri ko muravuga yuko ego cyangwa se Kagame yemere negociation areka ubugoryi afite tuyobore igihugu mu gushaka kw'Imana apana ugushaka kwe. Muzi ko yavuze ngo afatanyije na cyane wa undi Bizimana ngo inkotanyi n'Imana. Ego
ariko ntago ari Imana inkotanyi ni abajura n'abicanyi n'abaruzi. Mbega iyo muri ko muravuga yuko bemere bace bemere bagira iki? Ni bemere bace karame ati bemere bakora iki? Bemere tuyobora igihugu mu gushaka kw'Imana pana ugushaka k'umuntu. Yezu tumusenge nk'igihugu mu ijambo rye, twemere Imana twese, impano ya buri wese ihabwa agaciro. Iyo uvuze ngo abareke muyobore uba wumva mwoyorwa mu buryo buhe? Ni guhindura intwaro canke ni wenyene wo guhindura kugira ngo abatwarire mu nzira nziza? Yemeye agahindura akemera icyo Imana ishaka yakomeza akayobora nta kibazo. Ntawe ushaka kumukura ku buyobozi, ahubwo we ni uri kubwikuraho kuko ari gushaka kwigira Imana. Kandi ibyo ntabwo bishoboka n'ibikundi. Ijambo rye riravuga ngo nta n'umwe uzigira uhagarara mu izina ryanjye. Imana ifuha kandi ihoraho cyane gose. Nta n'umwe wahagarara mu bubasha bwayo ngo avuga atari yishaka kuvuga. Rero nta bwoba, nta mpamvu yo gutinya. Hoya akanyundo natwe turagafite. Urwo rupfu avuga afite Kagame, nanjye kwica ndabizi, kandi nge nica kabiri, nica urw'umubiri n'urw'iteka ryose. Ukoresheje uburyo ubuhe? Ububasha bwa Nyagasani, inkuba, umutingito, mfite imbaraga z'ijambo mpabwa na Nyagasani Kristo zo gutegeka isanzure igakora icyo igomba gukora. Nta bwoba dufite, nta bwoba. Kanyundo hoya akanyundo wagakoze afite imbaraga zo kukayobora. Imana niyo yatanze amabuye yo kugakoramo cyane gose, ariko barakitwaza bakadukubitisha. Hoya akanyundo ntabwo gukubita amabuye yo kubakisha. Mbega uno munsi mwoba muri ko murakora iki kugira ngo ibi byose muri ko muracamwo bigabanuke mubona uburongozi mwifuza? Icyo turi gukora ni iki ngiki, turimo kubasha kubahamagara, namwe mudufashije mwabigeza no ku bindi binyamakuru, kuko isi yaremwe n'ijambo, ntabwo yaremwe n'agatuza. Turi bukize abantu kubw'ijambo. Ntabwo turaza gukoresha agatuza. Ntabwo ndi umusore w'ikigango ngo ndarwana, ariko hari ububasha bundimo. Ariko mu ntwaro zagiye ziraba haba mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, biravugwa yuko igihugu kidafatwa n'amagambo, ahubwo igihugu gifatwa n'inkoho, kuko na Kagame yagifashe ku nkoho. Kandi kukimwaka murabizi yuko wenyene yivugiye ubwiwe ati nzopfa ngwana namaze guhita mu rupfu rwande. Eske ku ruhande rwa gisirikare cyangwa kubwo kugwana dukoresheje umubiri mu nyene dukoresheje ingufu za gisirikare, mwamara vyiteguriye cyangwa muzokoresha umunwa birangira batsinze? Aruvuga ngo tukore umunwa nakubwiye turi gukoresha. Ufite imbaraga zo gutegeka inkuba n'imirabyo bikamanuka, si intwaro nayo se? Umunsi bazihuza bakaba benshi, ububasha bwa Nyagasani buzamanuka bubatwike, Imana yigaragaze, kuko Imana ije kwima ingoma. Ntabwo iyi ntambara tugiye kurwana ari iy'impoho cyangwa se n'ikindi. Hoya haraza gukora imbaraga abantu batigeze batekereza. Murizerera mu mpwemu? Turizerera mu bubasha bwa Nyagasani, yego rwose. Mbega uko kwizera mu bubasha bwa Nyagasani woba uri umwe cyangwa hariho abandi benshi mufite umugambi umwe kandi mufise imyumvire imwe cyangwa imyemerere imwe? Abandi baba bafite iyo myemerere n'imyumvire bafite ubwoba, ntabwo barimo kuvuga. Ni njyewe babimburiye mbanza kuvuga. Tumaze kubona benshi mu gihugu cy'u Rwanda abavuga ko bavugishwa, bavuga ko berekwa cyane ku bijyanye n'ibiko biraba muri ino minsi, umengo barabakarira. Ntabwo bufise ko nawe bashobora kugirira nabi cyangwa mu byo weretse wabonye yuko bizorangira gute mu gihe ino ntwaro y'u Rwanda ikandamije abantu ikihari? Nkuko nabivuze mbere, nakubwiye ko intwaro nitwaje atari impoho. Ahubwo ngewe nitwaje intwaro yitwa kwizera. Ibintu bishoboka, kandi koko birashoboka. Nabivuze mbere ngo isi yaremwe n'ijambo, ntago ari agatuza cyane gose. Kubwo uko yaremwe n'ijambo rero ntubigiye kurokorwa n'ijambo. Uzaza kurwanya rya jambo ry'ukuri azarwana na Nyagasani. Aho ngaho ndumva waba ubisobanukiwemo, kuko abahanura kuko barahanura ariko barafungwa, nawe urabizi. Bahita bafungwa.
ariko bariya bose nabo akenshi baba batumwe kugira ngo n'undi wari ufite umugambi wo kuvuga icyo Imana yamutumye agira ubwoba. Ego. Bariya bose ubona n'uruyere n'amayere. Genda uhanure tugufunge, n'undi wari ufite icyo kuvuga arahita aceceka. Nuko urakoze. Mu bijanye n'imibereho y'abanyarwanda aho vyifashe gute, mbega gahinda ko bagafise wewe gusa canke hari abandi musangiye agahinda? Nyambara ako gahinda mufise muri rusangi nike kintu muri kano kanya kiro kirabaraza ishimwe? Abanyarwanda barababaye ariko akanyundo kabari hejuru ngo batavuga. Abanyarwanda yabo mukene wese arijujuta. Ego. Du connection tuza turamwankira mu twihangane, turabumva cyane connection ziriko zirakwankira muvandi. Umuntu uri kumamagarira ariko namukatinze nta kibazo nago yongera. Ego, tubandanye n'ibiriko birabera mu gihugu cy'u Rwanda. Mega akanya mu Rwanda bimeze gute, vyifashe gute inyuma yuko muriko muraburira abasikare benshi mu gihugu ca Kongo aho mwabarungitse muri mission kugira ngo murokore ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho ku mubuseruko bwa Kongo? Ogira ni kinyoma ntago bagiye kurukora abanyamurenge ahubwo ni Kagame bica birazwi iyo ni inkurizwe. Abica gute mu buhe buryo? Hari tekinike Kagame agira. Ego. Yo guteza ibibazo akaza yigize umutabazi ngo bamwite Imana. Ego, agaca yaza yigira Imana. Yego. Ivyo yoba yabikoreye hehe kugira ngo dushobore kwemera yuko ivyo bintu yarasanzwe abikora kugira ngo aze nk'umutabazi? Ukurikiye amakuru menshi ukashaka information ihagije urasanga genocide yabaye hano ayifitemo akaboko. Ahubwo nyene muri mugira muje mu gihe cyo kwibuka muvyiteguriye gute ngaho mu gihugu cy'u Rwanda kuna igihe cyo cyunamo? So abanyarwanda barapfuye kuko ariko genocide yakorewe abanyarwanda ntago ngiye mbara ko yakorewe ubwoko n'ubungubu kuko ababiteguye nibo bari banyira ubwo bwoko. Bishatse kuvuga abanyarwanda kuko kirahari nibyo ni inzira karengane n'ibindimo kuvuga na amaraso yabo arimo gutakama ngo ariko se Mana bizageza ryari udahurira akarengane twagiriwe? Ego. Abanyarwanda barishwe koko nibyo bitwa hejuru y'aka gatsiko k'inkotanyi ngo zize ngo zigirwe Imana. Ngicyo cyarabaye ni ibintu bizwi nawe utabizi. Ego. Diramara bivuga abantu bose harutabivuga. Ego. Ariko iyo tugerageje kuraba Diramara inkotanyi yari umusirikare yakoranye nabo. Iyo tugerageje kuraba ngaho mu gihugu cy'u Rwanda mu byo tubonesha amaso bitweka yuko umengo abanyarwanda mwese murayoboka Paul Kagame wanashaka mu matora ahakwa gutsinda ibicijana kwijana. Eske nivyo canke ni scam? Ntabwo abarije no nuvango aritora man. Aritora. Kakanyundo. Ego. Kakanyundo aba yakamanitse nguvuga ko ntatsinze ndakamukubita. Ego. Ariko abayitoye nawe yaba cyangwa yatowe na kagatsiko basangira ibisahu. Yara gatsiko yaremye basangira ibisahu kabumbatiye ikinyoma cye. Ego. Abo ngabo nibo bavuga ngo bamutoye ariko icyo ni ikinyoma ngo ya zero. Ntabwo ari ivyo kiba ari ikinyoma. Ntago ari ibyo ikinyoma. Niba tuba twamutoye zino ngabo yohereza muri Kongo twari kubanza nabyo tukabimenya. Ego. Kiri kuvuga ati abanyarwanda hari igihugu hari gifite ibibazo abantu bari kwitwa tugiye kubatabara. Ego cyane. Ariko ibyo ngibyo byabaye mu manyanga ye yohereza ikipe yo kwica akohereza niyo gutabara. Iyo manyanga kina ariko nge ntago ari buyanyinireho turarwana nge ditayari Kagame we turarwana nta gutsinda kandi urava ku butegetsi neza cyangwa nabi. Murumva mufise ingurugero rw'inguvu rungana gute ku buryo mumva wenyene yo kwitangira imihoho mutararinda gushirana mu mitsi? Ushobora ko imvura irimo kugwa? Ego. Wategetse ko imvura igwa niwe uri buze kudufasha gutwika kino kinyama kiri muri Kagame. Nuko reka tubifate kumbure ngo igihe ngo nico kitwereka inyisho za nyazo ariko ko bariko baradukurikirana abarundi canke abanyarwanda ni cyo kintu bo batangariza nk'ikibanga batari baze ku gihugu cy'u Rwanda.
ngo ikintu batazi mu gihugu cy'u Rwanda nuko cyubakiye ku kinyoma. Ibintu byose biri mu Rwanda byose mubona byose ni ibinyoma nibahumuka amaso barebe. Ego ubabwira ko abatabara ni ubicira ni wabica. yego nuko reka mu kiganiro gito tubanye ndagushimire cyane kandi nizere yuko nitugukenera kandi tuzongera kukuronka cyane rwose. Nanjye ndashimira abarimo kuvugisha ukuri bose harimo abavugira hanze abari kuvugira mu Rwanda, cyane nshima perezida w'u Burundi na Felix Antoine Tshisekedi bemeye guhagarara bakavuga ukuri. Ndabashima cyane. Ndabashima nkagaya Kagame ukomeje kumena amaraso y'inzirakarengane mu karere kugira ngo yitwe Imana. Ndamugaya kandi nkabanje kumwataka mu ijambo rya Kristo Yezu. Kandi sindi buhagarare mpaka ntago ndi buhagarare, ikinyoma kigomba kurimbuka. Nuko reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Nuko reka nshimira cyane abo twabaye muri kino kiganiro kigufi. Ndizera yuko ibitari bike uno munyarwanda yabivuze, kandi nimwongera kumukenera muze muri commentaire muyage ko mwumvise intimba yiwe canke akababara mu gihugu cy'u Rwanda bafise. Tuzongera tumutume ko atubwire byinshi. Bye bye.